Welcome to Black Life TV. Igama lami uSam Kellogg's, intwana yakanongoma ezenze khona la eClermont eMasabini. On today's episode siphethe my brother azosichazela ukuthi usuye kanjani ekhaya up until la. My brother unjani? Ngikhona mfethu. Ngiyaphila nami. Njengoba ngichazile mina my brother kama uSam Kellogg's, bengicela ukwazi ukuthi my brother ngikhuluma nobani. Ngisakhile wakacele mina inani lentawuni eMatendeni. eMatendeni. My brother sicela nje usithathe sibeke from day 1 up until manje ngoba usula. Kusho ukuthi ukusuka kwami ekhaya mina mfethu inkinga zasekhaya melana nobaba inkinga nje zababa. Kusho ukuthi ubaba wami ubengangikhonzile mina engihlukumeza kanti nje bengihlukumeza besibabili sabafana ekhaya. Behlala babili. Umndeni omkhulu omncane bekuyintombazane. Intombazane le kuhamba kwatholakala isikhathi ukuthi akayizali. Kanti nje bengasikhonzile nje ufuna ukwenza imikhuba yabo wagcina imithi ithile leyo ngane. Hayibo. Lonto wagcina esejele uyabo lonto abhandinta leminyaka ayibhandinta 15 years waphuma ubaba acele. Wabhanda into awaphuma engihlukumeza ngalendlela lokuthi nokuthi isikole nje bengisithanda-ke mina ngisakhula isikole yabo ngagcina isikole ngisiyeka yabo isikole ngale khathi thina kusakhula-ke thina-ke bengingasebenzi iy'ndaba zani zemmese bekusebenza isibhamu ngagcina nami ngijoyineni iy'ndaba zey'bhamu yabo lonto ngenza amacala asemalokishini okukhombana ama-baker, imoto zomafenisha sidubulane nabantu sikhahlele imizi yabantu yonke leyo Yonke lento le niyenza khona elokishini. siyenze emalokishini. Niyenza imangaki noma mhlawumbe? Mhlawumbe bese-scheme su-7 yabo. Niyenza emini ebusuku. Semini sebusuku kuyafana kuthina yabo lona. Sho nje siyi-scheme siphatha amapayipi sonke siyadubula futhi strong ngoba even namaphoyisa besiyibona nje uqhamuka emgwaqweni omkhulu thina besifuna uqekelele mhlawumbe esiwu-3 sithi siyayithatha le bhamu sidubule siyithathe ngempela ibhamu zamaphoyisa yabo lonto. Kuqaleni lento yami sho ukuthi 98 99 yabo 2098 ngaboshwa ngahlala 99 2001 2002 ngaphuma ngikhumbula ngisho usuku kwakuJuly 2 ngiphuma ejele ngaphuma ejele ngaphinde ngabuyela khona elokishini ngathi ngibuyela elokishini ngathi ukuhlala kancane senza lelo cala senza icala elilodwa ngivumile nabo abafethu labengihamba nabo. Sho ukuthi izinto ngesimo ziyajika kudubuleke bani uTaxman ngenkinga yomfowethu esasihamba naye yawo kwakuthiwa uSiphiwe la mfethu kusho ukuthi nayo igubulele isiluko enye ithekeni eyayithandana nomunye umfethu naye obedubula yabo vele adubula uTaxman. Kusho ukuthi umlilo uvele uphakame kanjalo-ke umlilo yabo. uTaxman sesifuna uTaxman bonke basenanda yabo ngedlozi lami lakacela ukuthi mina idlozi lami li-strong yabo lona ngikwazi ukuthi ngisinde babanjwe bona bahambe bayoshiswa babulawe yabo. Kusinda abawu-2 kusinde mina uMondli yabo so-2 ngibaleke mina ngeClermont yabo lonto. Ngilanda omunye umfethu naye wayobra wami wasasifunda naye kuthiwa uSakhile ngimlanda eClermont ngithi vele unalo ipayipi Sakhile unalo ipayipi athi hayi nginalo ipayipi sami sohlala eClermont sithi senze Shito nama King. Ngicela usungena nje. Shito nama King ubuzwana nabantu abaphathe yabo lo sambe siyocasha eClermont sesacasha eClermont sithi senze inhlambe senza amacala amabili amathathu shuthi basithanda isibhamu samfethu asiphathayo bamdubule bamfase ashona bamdubulele emjondolo sibhemani ingidi yabo bamfasa ashona yabo lo. Ngithi ngiyafika mina kuthiwa hayi uyidubulile imisfire ngibone futhi lento baqamba amanga ngibone ukuthi hayi sekuyizitha lezi ngihambe ngibaleke suke lento ngiye kuphi elindelani ngasekhaya ilindelani ngasekhaya nakhona elindelani ngiphinde ngiphembeni umkhosi yabo lona sinesibhamu esisodwa mina nginesibhamu kulo mkhosi yabo lona sigrebheke ibhamu zize sigcine zanda ibhamu yabo sibe nebhamu mhlawumbe eziwu5 yabo senze kanjalo Uzenza le bhamu ngayo manje. Shuthi senza ngaze amacala yabo lonto umuntu akufunakala ukuthi kube mina ngedwa ngiphethe isibhamu nesonke siphathe ibhamu ukuze ukwazi ukwenza njani ukuyidefend. Kambe wensuku hayi ngibona ukuthi hayi lento hayi ayisemandleni nami yabo lonto singabhekwa amandla amacala semaningi ayangifuna emalokishini ahlukahlukene. Ngizowelaphi la eThekwini ngiwele ePetapena accommodation la ngase kuSmith Street ngase New Rand khona iClub ethu New Rand ngiwele khona ngihlale khona kwakusawu 250 ngalezi ayikhathi isonto yabo ngikhokhele
u2 weeks 500 rand Yeah. ngihlala nomuntu wesifazane la ngithi ngisahleli nje kusamnandi la wena mfethu kusakhona nanemali kufika abanye abafethu bakasika manje ababekuthiwa yini ama-west side nabo abalekele namacala kuphinde kuhlangana i-combination yescheme hayibo lonto kuphinde kusuke kanjalo futhi sesigibela sisuka la eThekwini siye kuphi siye lokishini sihliphiza lokishini sibuye sesi-right badeke inkundla yonke into siphuza utshwala sibhema ingidi hayibo lonto umfethu wokuqala owashona nje uSibu hayibo lonto kwaziwa omunye umfethu waye28 amgwaze ambulala amqashula hayibo ejika inhliziyo nathi sibuye sithi hayi soyibuyisela lento thina siphatha isibhamu ummesa sokuphatha hayibo sifika simfica enyureni ngaphakathi sifika simfasa hayibo lonto ngibophe leyo meta hayibo lonto boshwe leyo meta ibhanti into u5 years hayibo lonto isibhamu ungasikhiphi hayibo lonto ngife nathi isibhamu ngobe sokuqala sokugcina ngiyabona mangikhipha lesibhamu zobe ngisithole phezulu isibhamu yabo kunzima ukuthola isibhamu nginezitha ngalendlela le ukuthi mangiphethe isibhamu ngivele ngathi ngahlala kuleyo ndlu lo ngingaziwa nokuthi ngikhona ngisho ngiphisa ukuthoiletha ngathi ngathoiletha khona kuleyo mjondolo lo ngaphumeli ngisho mina ngendlela enginezitha ngayo kambe ngicina ngibona ukuthi hayi lempilo la ayikho right ngicina sengijoyina scheme sala eThekwini sibambani izinkunzi zasemgaqweni zama-tourist yabo lo sibamba ama-tourist izinto zenzeka yabo lo izinto zenzeka sibe right yabo lo kuze kura zithi 2010 yabo lo ngiqale lapho 2007 qale ngidayise ngana lento ekuthiwa iunga yabo ngidayisa iunga izinto ihamba right ngokuthini ngokuthi ngiyayidayisa ngicine sengigaxela ngiyibhema yabo kuyibhemeni kwami bonakala izinto ke kushabalala kwezinto ke lapho ngiyibheme 2010 khumbula kahle kwakuyisonto lokuqala usideman wami yabo lonto kushuthi la kufika abantu bethi bazongivala ipost lami abantu abanjani abanomona yabo lonto ngoba la eThekwini abantu abanomona nangempela futhi inhliso zawo zenzeka bangishaye bangikhiphe ngisho evenini bangishaye kushuthi u-accuse wami abaseleke hayibo lonto agibela eMlazi hayibo alandeni isibhamu jahe ngesibhamu eThekwini abadubule hayibo lonto ukufa abawu2 sebefila abawu2 right kamnandi nabo siyenzekile leyo nto kunomunye avela atshela amaphoyisa fika amaphoyisa vela amdubule yabo ashona yabo 2010 hayibo ngisajele mina lapho ngiboshelweni attempted murder imurder hayibo lonto ngihlala ejele ngigwetshwe hayibo lonto la ungena la ejele wena bafo uyakwazi ukuhamba ejele kwenzakala noma ungena nawo akwazi lutho nje ejele shutha ejele vele ngase ngithathile inombolo yabo uyithatha kephi ke before wakwangena before ngithatheke shuthi bengilongena ngilongiphuma agcina sengiyithathile inombolo ngesisebenza ejele yabo nakhona ke kunamaloguzana yabo ngagcina nami ngisebenza ngikwazi kuthiwa nginani nginophawu into ekanjalo ngagcina ngingaphakathi ebhidini ngagcina kanjalo stebhisa ngagcina nje manje bafoma uyihlotmane nje ngiyabona ukuthi ukukhulile awuthathe through kulama step wabala ke kubona uyangivezela ukuthi step by step kukhona yipi step by step ungaphakathi shuthi nje kanjalo nje kufana nje njengokuthi ufika uqale kuphi efosholweni ugcina uyimanager kanjalo ugcine usungaphezulu uyabo usuwena usukhomandane umkhosi lo ngenzansi kanjalo ke mina ngibhanti into engigwetshwe u20 years ngigwetshwe nini u20 years 2013 yabo bhanti lelo 20 years ngihambe ngijikeleza yonke umhlaba wala eSouth Africa ngicabanga wonke amajele ongawacabanga la eSouth Africa kulo 20 years ngoba ngiphume sengishaye ngiphume ngo13 years 6 months ngani ngenkinga yani eCockstad ngihlale kakhulu eBhongweni ngize ngaphuma ne2002 kwakuJune 20 yabo ngiphuma nje bengila ngaphandle yabo lonto ngithi ngiphuma la mina ngibona ukuthi lempilo le ayisekho right awusengimdala ngina 42 years yabo ngincenga impilo ke nami ngize ngithole bani umfowethu lo wangcengisa impilo nanje wasayincenga nje impilo yabo lonto sayibhema yona lento le inkinga yalento le sesifuna ukuyeka sisathanda sibhema sisathanda nje size sihamba
besithi siyangala siyofuna lo muthi ekuthiwa uMethadone ukwazi Yeah. ukuthi usisize usiyekise. Yabo lona mase siyekile mase sicabanga ngendlela enye esingaphandanga ngayo mhlawumbe ukudayisa ngoba ikhona lokudayisa sinalo. Yabo lonto ukudayisa nje mhlawumbe la koBhishi udayisa lezo zinto yabo udayisela abantu laba bakogoli into eyiright. Yabo siphe kwawo nje leyo ndlela ukuthi sikwazi ukuthi siphume kulo sathane lo ngoba lento isathane inhliziyo isitshelile ukuthi ayisathandi inkinga isikuphi lento iyagulisana ngaphuma ngisho umphefumulo ekuthenini sezisagaxelela kulento ekuthiwa umjovo umuntu wajova lapho usuke usho impilo yakho usuyinikele yonke ukuthi ikusasa kushuthi awusenalo kanti lisekhona ikusasa sengakwazi ukuthi sibuyele ngibone abanye imlenze kuthiwa banqunye imlenze mina ngisuke eClermont-ke eSabaya kuphela abantu abaningi laphana khona indawo kuthiwa kusesmoking zone bahlala lapho kukanjalo nje sinaleyo nkinga nje nomfethu nje besilo sambe siqiqa nje sibuya manje sibuya la kuthiwa khona iKacaba la kutholakala khona iMethadone isho ukuthi nathi besayobhalisa senzela ukusizakala ukuthi sithele leyo Methadone yabo mase sithole leyo Methadone sithi kubamba kancane mase sikhona enye indawo esizizwile ngaye kephi esePine Town wazi ukuthi ufike ujove kuyona iflasheke konke lo ngcola phela lento ekuthiwa iArost ungcola la emathunjini shothi ngalesikhathi usuyiqalekele kuba njani uba nasanto esathi isilonda uqweqwe lesilonda ngalesikhathi uyibhema ingalesikhathi ithamba lesilonda ube right ube njengawo wonke umuntu kodwa futhi mase uyifuna ukuthi ungathi ungabhema futhi isuke siphumile egazini kodwa yabo njengamanje nje ngiyazi ukuthi angakabi nalutho kodwa nje mangase ngilale ngivuke ngizovuka sekunzima kusho ukuthi isilonda sesomile sesila emathunjini kuze sibe namandla isilonda kufanele ngize ngiphinde ngibheme lento ngiqaqe ngifana njengawo wonke umuntu kusho nje mangishawa iArost ngisuke ngiyisilwane ngisuke sengenza noma yini ngingathatha ngisho nale camera le mase kuthiwa ngempela sengithi ngiyazama ngizame ngithi ayifuse sengamane kwenzeke noma yini ikanjalo nje impilo yethu nathi siyazi ukuthi uNkulunkulu wayengasilethelile le mpilo leyasilethele yona la emhlabeni wayesilethele ukuthi sibe abantu singabi izilwane ngezimo ke zasemhlabeni nezimo zasemakhaya kuyenzeka uthola ukuthi ujiwe yini izimo zasekhaya mina njengami isimo sasekhaya yabo mina kuthiwa nje ngathola umzali wami ongithandayo ngakhula naye umama wami yabo right yabo ngabe mhlawumbe angikho kulesimo engikusona yabo liningi nje usizo ngisadinga abantu abanjengoma social worker bangisiza yabo okunye kuyimfihlo yami engeke ngikwazi ukukhuluma la ngihambe ukuzwakala abantu usizo ngiyalidinga ngoba ekuthenini mina umama wami angimazi yabo lonto kodwa kuthi usaphila ukuthi ukephi nenkala ngimazi ngiyafisa nami mhlawumbe ukuthi uyabuka la ko TV nje sobela ukuthi ayibona ingane yakhe yabo lonto mama uyazi kodwa la ngishiya khona useke wafika ngo2000 shuthi ufika kambe ubaba mangangithandi yabo uyangizonda yabo ubhabhacela yabo mina uthando lakhe nginalo kodwa yena uthando lami akanalo ngoba sengibekezele kakhulu kuthiwa ngomunye umuntu mina ngendlela ebengibulala ngayo ngabe kade isibhamu ngasibhekisa kuyena ngamfaka isibhamu ngambulala kwamanje nje ikifike leyo nhliziyo kubuye kufike ithi umzali wami igazi lami yena wangilethe emhlabeni yabo lonto yabo kuyehle ifike leyo nhliziyo ukuthi lo muntu akangithandi yini yayibona ngicabanga lento eyiningi ukuthi kumele ngithwale ngaye ngivele ngimbulala yabo hayi mina sengiphelile ikanjalo nje impilo yami my king usulana ke manje impilo ihamba kanjani uNkulunkulu la usurvive kanjani ukusurvive nje kusho ukuthi ukuphanda usidayisela ngani ngegubhu sibuye sidayisela ngani ngokwayo wesiZulu amaredi amalusi kanjalo masilale nje lidlile yabo lonto sifuna nokuhlanganiselana nalento yani uMethadone ukuthi sithole imali ewu300 ngoba sesiyilandele kakhulu into okuyiflasha lento 300 la ePine Town yabo khona umfethu naye kade efana njengathi webhema useyiyekile uright ngale ndlela le usuka kuyona le yena kusha umjovo yabo wasethi shuthi ufika usha umjovo mase uthola iMethadone inkinga ngokuthi iyafana nokuthi idrugs ngathi ungalokho uyiphuzile kanti umjovo uright ungashaya wona kuphela ungaphinde ngisho iMethadone usungayibeka eceleni uyipha omunye umuntu
yabo lonto, ube right, ufana njengabo bonke abantu njengoba behamba nje, ungabi na stress, ine-stress lento, ikhanda nenhliziyo encane, yabo. My brother, sibonga kakhulu ngoba la kwi-Black Life usichazela le story sakho. Uphuma entweni enzima. Siyabonga kakhulu manje. Siyabonga bhuti, engathi uNkulunkulu engakusiza kuyo yonke into oyifisayo. Siyabonga kakhulu. Yebo. Mlaleli lapha ekhaya uzwele my brother kwi-Excel lokishi ekuchazela from ijeni yakhe from ekhaya until manje. Imina kuSam Kellogg's, intwana kaNongoma. Asihlangane same time same place next week. Love you. It's the Black Life TV.